Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esifakayo. Osukwini lwayizolo i-Kaizer Chiefs kuvele indaba ezinhle kumakhosi ukuthi-ke isimsayinile u-Ethan Chislet impela-ke uzodlalela yona-ke i-Kaizer Chiefs njengoba-ke kuzoqala-ke yona-ke isizini entsha. So bafethu-ke ey'vela njengamanje i-legend ye-Kaizer Chiefs uJunior Khanye bafethu lo mjida uJunior Khanye i-Kaizer Chiefs angazi noma ngizothi uyayithanda mhlawumbe uzama ukuyibonisa kodwa the way yakhuluma ngakhona kuvela engathi uyayizonda i-Kaizer Chiefs. Junior Khanye useyihlabile indaba yokuthi i-Kaizer Chiefs isayine lo mdlali, uthi-ke i-Kaizer Chiefs kufuze ngabe isayine uSipho Mbule. Emasontweni adlule uJunior Khanye uke waphawula between ukuthi uSipho Mbule kumele aye kwi-Kaizer Chiefs noma kwi-Orlando Pirates. Wakubeka futhi kwacaca ukuthi i-Kaizer Chiefs mayifuna ukusayina uSipho Mbule kuzomele isayine mhlambe abadlali abawu7 abasha abazokwazi ukuthi badlale ibhola elithi alifani noSipho Mbule. Mayingajoyini Orlando Pirates uyobe ufike kwi-club la azongena afithe athi khaxa, since i-Orlando Pirates inabadlali abayiquality ongalula ukuthi uSipho Mbule athi mayifika kubona afike a-adapt nje fast. Nakho-ke namhlanje usethi i-Kaizer Chiefs bekumele isayine uSipho Mbule instead of Ethan Chislet. Fisa ukwazi ukuthi kuthini uphawula kwakho, uphawulo lapho kwi-comment section ungitshele ukuthi wena umuzwa kanjani uJunior Khanye ngalo mbono wakhe. Asihlangabezane kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo. Uma ungasubscribile please subscribe kwi-channel. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.